Pa eko akcija Neka školji budu bolje živi već preko 20 godina, znači od samog početka rada turističke zajednice. Sama ideja pokretanja ovakve akcije je znači da pripremimo našu destinaciju za dolazak prvih turista koji se obično dolaze u destinaciju negdje sa blagdanima Uskrsa, a i naravno ima i edukativni karakter, to je podizanje ekološke svijesti stanovništva. A mislim, konstantno iz početka je bilo puno više otpada. Sad je već smo uspjeli to staviti u neke granice i otprilike svaku godinu vam je ista količina ovog otpada što smo sad rekli, znači boce, staklo i to. Koji je najgore jer se najmanje ili najsporije se rastvara. Jer more je krcato plastike. Ako se vi sami s time ne pozabavite, drugi nik neće. Znači, mi sami odlučujemo kako će biti more i kakav će biti ulov. Hoće biti čisto, hoće biti prljavo. Pa evo, mi smo i prije radili te eko akcije, ali evo, drago nam je da je Lagur prepoznao naše potrebe i da se na neki način uključe u tu našu akciju, podupro nas svi u ideja i financijski. Lagur Tramontana obradi svaku mikrolokaciju i uzme u obzir posebnosti svake male sredine i u biti nas pogodi u srž i daje nam mogućnosti da povučemo sredstva baš za ono što nama treba u datom trenutku. Znači, more i riba hoće čisto. Koji čovjek, a sam sebe hoće da se bavi s time ili svojom higijenom, mora biti čisto. Nama je drago da se tu pojavljuje najmlađi naraštaj, to jest školska djeca, da bi oni uvidjeli koliko je važno da znači brinemo se o svom okolišu, da i mislim dalje i omladina i ronioci i ovo i onda da sve jedno ta jedna sinergija svih nas skupa i da uvidimo u stvari rezultata to i turisti od kojih svi živimo, koji cijene to što se mi brinemo i bavimo sa tim. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.